Yes, reka nongere nsuhuze mpikaze buri umwe wahisemo kubana natwe hano kuri News Lab TV. Ikaze rero muri aya makuru yo kuri aya manywa yo kuri uyu wa gatanu tariki 13 Gashyantare 2026, amakuru agezweho cyane ku mutekano ku butaka bw'Iburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Niyo nje ngo nkubwire gatanu kuri gatanu. Kuva ku masaha iyi ni inkuru tutarakorera ubwororangingo ariko ifuzwe magingaya. Kuva ku isaha ya saa 4:48 mbere ya saa 6 birumvikana mu kiyaga cya Tanganyika cyangwa se muri Lake Tanganyika kuri Axe ya Kalemi, biravugwa ko hari inkuru itunguranye iturutseyo. Biravugwa ko ubwato bukomeye cyane bwitwa Super Bus bwerekezaga i Bujumbura mu Burundi buvuye hano Kalemi burashwe n'abarwanyi ba M23. Ubwo bwato ngo bwari bugiye mu Burundi, bikavugwa ko ngo bwari bugiye kugarura cyangwa se kudeployinga abasirikare b'u Burundi ndetse mu by'ukuri ndetse n'abanyetanzania. Biravugwa neza ko aba Tanzania bamaze iminsi hariya i Bujumbura mu Burundi, bamaze iminsi bahabwa cyangwa se bari mu nama ikomeye cyane yaberaga muri imwe mu mahoteli akomeye cyane hariya i Bujumbura. Izi ngabo za Tanzania bivuga ko zigera kuri 500 zimaze iminsi zihugurirwa hariya i Bujumbura, ngo zari zigiye kwerekezwa ahitwa i Kalemi gufatanya n'abacancuro kwa advancinga ku bice bya Baraka, umutwe wa M23 ufite gahunda yo kuba wakwigarurira. Biravugwa neza ko ubu bwato burashwe. Ntabwo mu by'ukuri twakiriye amakuru ku buryo burambuye, turacyakora ubugororangingo bw'iyi nkuru. Ubwo mu makuru yacu ari imbere ku masaha y'umugoroba turaza kuba tubigarukaho. Biravugwa neza ko hanga rwose ku cyambu kigenga cya Kivovo ariho ibintu bibereye, ni muri Lake Tanganyika. Ndaza kubabwira byinshi kuri aya amakuru ndetse naragezweho y'ibiri gukorerwa hariya muri Axe za Makobola muri Fizi. Turaza kubagezaho amakuru yacu ari imbere gatanu kuri gatanu. Tugaruke Uvira gato, naho haravugwa amakuru ya deployment cyangwa se ukwiyoruganiza kw'abacancuro ba Blackwater boherejwe na Eric Diane Prince hariya muri Axe za Uvira muri komine ya Kavimvira hafi mpaka wa Gatumba, muri Axe ya Nyamiyanda, Kiyaya na za Kasenga. Abacancuro bari kwipanga akazi bari kumwe n'abahibu Special Force bo mu gisirikare cya Kongo, bagamije kurinda Uvira ndetse no kurinda M23 kuba yakwigarurira uyu mujyi cyangwa se yawusubiramo, dore ko ngo badashira amakenga abarwanyi b'intare za Sarambwe. Aya nayo ni amakuru turi kugenda adukorera ubugororangingo ngo tuze kuba bagezaho amakuru yacu ari imbere. Hanyuma ni munyemerere nkubite mbanguranye rukire iwarikare. Warikare, amatsinda abiri ya Wazalendo arwanira kugenzura ibice byo kuri route nationale 5 ku muhanda werekeza Katwa ndetse na Karete. Bikavuga ko umutekano ukomeje kuzamba ku muhanda wa Katwa Otobona Karete, ni mu gace karimo groupement ya Bakano muri teritwari ya Warikare muri Kivu ya ruguru. Bikavuga ko ngo amatsinda abiri ya Wazalendo ari guhatanira kugenzura aka gace k'ingenzi bigakira abaturage mu bwoba bw'ubuzima. Ndetse aya matsinda ngo ni Mai Kifuafua iyobowe na Shukuru ndetse uyu nitwa ngo ni Shukuru Bulenda ndetse na Raya Motomboki bari kwesurana ku buryo bukomeye. Biravuga ko abagera kuri 16 bamaze kwasiga ubuzima. Ntituramenya abenshi nabo ku ruhe ruhande, ese nabo ku ruhande rwa Shukuru Bulenda cyangwa se n'urwa Raya Motomboki. Turacyabikurikirana gatanu kuri gatanu. Izi Mai Raya Motomboki ziyobowe na Kalmende nizo za divansinze kuza Shukuru. Amakuru aturuka mu baturage aravuga ko aya makimbirane amaze hafi amezi 2 ariko ngo byongeye kuzamba cyane kuva amasaha y'umugoroba ku munsi w'ejo kwa kane tariki 12. Imirwano yabaye ijoro ryose no mu gitondo cyo kuri wa gatanu bongeye kwesurana ku buryo bukomeye. Buri ruhande ruvuga ko ari rwo rufite ubugenzuzi cyangwa se uburenganzira kuri uwo muhanda. Ingaruka zikomeje kwiyongera mu by'ukuri nyuma y'ihangana rikomeye hakomeje kwiyongera akaduruvayo cyangwa se n'amabariyeri muri zo Axe. Mu by'ukuri nk'uko amakuru bivuga, kuva ahitwa Katatwa kugera Karete habarurwa nibura udufunzo 6 ducungwa n'abarwanyi bayo matsinda yombi, aho abagenzi basabwa kwishyura amafaranga ku gahato, bitaba ibyo bagahura n'ibihano cyangwa se ihohoterwa rikomeye. Umwe mu bari kutugezaho aya makuru aravuga ko babajwe cyane
cyane cyangwa se bari kubabara kubera inyungu zishingiye ku bwikundi bw'abayobozi b'aya matsinda ya Wazalendo, ngo nta ruhande rushaka kurekura, ngo wishyura hano ugakomeza imbere gato naho ukongera ukishyura ku ruhande rundi. Bati ni imibabaro ikabije kandi ni ibintu bikomeje kubangamira abaturage. Aha ni muri Walikale. Uyu muhanda wa Katatwa Karete uri kuri route nationale nimero 5, ni inzira y'ingenzi ihuza ubucuruzi hagati ya Hombo ndetse na Walikale. Kuba ukoreshwa cyane n'abagenzi ndetse n'abacuruzi bigatuma abantu Abazalendo baharanira kugenzura uyu muhanda kubera isoreshwa cyangwa se kubera imisoro ihaboneka. Aha ngaha ni muri teritwari ya Walikale, akaba ari muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni munyemerere ngaruke gato muri Kivu ariko direka mbanze muri Masisi. Ubwo ariko muri inkuru ndaje mbabwire uko ibintu biri guhinduka hariya ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura, hariya i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Imasisi, mu makuru yacu yatambutse twabwiye imirwano yabaye kuva ku itariki 11 Gashyantare yahuje Wazalendo n'abarwanya umutwe wa AFC M23 ahitwa Buguri, na gace kera cyane gaherereye hafi na axe ya Karengera muri sheferi ya Bashari muri teritwari ya Masisi, ahari muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni bitero cyangwa se ni imirwano yatewe na provocation y'Abazalendo ku irindiro bya M23 muri axe za Kilumbu. Hanyuma nakiriye amakuru yuko hari abaturage batatu b'abahinzi bagwiriwe n'ibyo bisasu. Mu by'ukuri nkuko amakuru atugeraho abivuga, haravugwa Abazalendo 26 basize ubuzima muri axe ya Kilumbu, ariko kandi M23 nayo ngo yatakaje, hari n'abakomeretse nubwo nta mibare turamenya. Mu mirima habereye imirwano ikomeye kuva mu gitondo cyo ku munsi w'ejo, ndetse ariko ibintu byakomeje kugenda nabi cyane, ndetse n'amaginga ya umwuka w'ituze nturagaruka. Abaturage ubwoba ni bwose, baravuga ati Wazalendo zari zimaze igihe kirekire zitagera muri iyi zone, ariko zongeye kuzambya umutekano guhera amasaha 6 ku munsi w'ejo. Hari umuturage wavuganye n'imboni yacu aravuga ko rwose mu by'ukuri nubwo batacyumva urusaku rw'amasasu, ariko bafite impungenge kuko nago nubwo bigeze uko bumvishe imirwano iba, ntago bigeze bamenya uko byaje kurangira. Bikavuga ko mu by'ukuri n'amaginga M23 ikiri ku deployinga abasirikare benshi muri axe za Karengera ndetse no mu bice byegereye iyi Karengera ngo babungabunga umutekano, kubera ko bafite amakuru yuko Wazalendo zikiri hafi aho. Hanyuma kuva mu Kuboza Karengera no mu nkengero zayo ngo hari umutuzo, uretse ibyo byabaye mu minsi 3 ishize gusa, ariko kuva mu Kuboza umwaka ushize wa 2025 Karengera yari itekanye ituje, irimo amahoro nta kabuza. Ubu rero mu by'ukuri icyitwa ituze muri izi axe rirahara, ariko ni ry'akanya gato. Nago abaturage bizeye ko ibintu biza kuba bibagendekera neza mu buryo burambye. Mu Minembwe, ahanga mu Minembwe naho haravugwa imirwano ikomeje gukara ndetse no gukarata, ndetse kuva ku munsi w'ejo Minembwe imirwano yakomeje gukaza umurego. Ibisasu by'ingabo za FARDC bikavuga ko byakomeje kugwa cyane mu bice bituwe n'Abanyamulenge. Amakuru yizewe waturuka mu misozi miremire y'Umulenge, by'umwihariko muri teritwari ya Minembwe muri Kivu y'Epfo, akavuga ko ku mugoroba wo ku munsi w'ejo imirwano yongeye gukara hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'umutwe twirwaneho mu bitero bivugwaho kuba byaragabwe ku butaka ndetse no mu kirere. Nk'uko aya makuru abivuga, ingabo za FARDC ngo zifatanyije n'indi mitwe ishyigikiye uruhande rwa leta zirimo Wazalendo na FDLR, ndetse hakavugwa n'ubufatanye n'ingabo z'u Burundi FDNB ngo zagabye ibitero bikomeye mu bice bya Minembwe no mu nkengero zaho ku mugoroba ku munsi w'ejo. Impande zombi zakomeje kwesuranira bikomeye ahitwa Gakenge ndetse no mu misozi iri hakurya yahitwa Bidego. Hakavugwa kandi ikoreshwa rya drone mu kugaba ibitero byo mu kirere, aho bamwe mu baturage bavuga ko ibisasu byaguye mu mihana ituwe cyane n'abasivile harimo Kalingi, Bidegu ndetse n'ahandi. Amakuru atangwa n'abaturage bari muri ibyo bice agaragaza impungenge zikomeye ku mutekano w'abasivile. Umwe mu batuye hafi y'aho imirwano yakomeje kubera yabwiye umwe mu batugezaho amakuru ko drone ya CH-4 y'ingabo za Kongo FARDC yagaragaye irasa mu bice bitandukanye bya Minembwe harimo n'imihana ituwemo cyane n'abaturage b'Abanyamulenge. Aravuga ati uruhande rwa leta ruri hakurya y'uruzi rwa Ruiko mu gice, ni mu gihe MRDP turwaneho iri hakuno mu bice bya Minembwe. Ibisasu biri kugwa hafi y'ingo z'abaturage, ibintu biteye ubwoba cyane.
nubwo aya makuru ataremezwa ku mugaragaro n'ubuyobozi bwa gisirikare bwa FARDC, Force Armée de la République Démocratique du Congo, impungenge ku ihungabana ry'umutekano w'abaturage zirakomeje ndetse kwiyongera ku bwinshi cyane cyane ko imirwano iri kuba mu bice bituwe n'abasivile benshi. Iyi mirwano imaze iminsi irenga 5 ibera mu nkengero za Minembwe no misozi ikikije. Amakuru atangwa n'impande zitandukanye agaragaza ko uruhande rwa leta kuri ubu rugenzura hazwi nka Poezero ndetse na Bicumbi nyuma y'imirwano ikomeye yabaye mu minsi ishize. Gusa umutwe wa MRDP twirwaneho uracyegenzura mu by'ukuri ibice binini birimo Minembwe rwagati ndetse hakavugwa rwitsa nkuku irimo twirwaneho, Mikenke irimo twirwaneho, ahitwa Kundondo hari twirwaneho, Rugeze na Rurambo naho nuko. Ibi rero ngo byatumye imirwano iba y'igisirikare gikoresha uburyo bwo kwigarurira no kwisubiza ibice, aho buri ruhande ruvuga ko rufite aho rwigaruriye. Minembwe ni kamwe mu duce tumaze imyaka myinshi turangwa n'umutekano muke ahanini bitewe n'amakimbirane ashingiye ku butaka, ku miyoborere ndetse no ku bibazo by'amoko byagiye byiyongera mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Aka gace kaba gatuwe cyane n'Abanyamulenge ariko hakaba hanabarizwa andi moko atandukanye. Mu myaka yashize mu by'ukuri Minembwe yagiye iberamo imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye. Umutwe wa MRDP twirwaneho numwe mu mitwe ivuga ko iharanira kurinda abaturage b'abasivile b'Abanyamulenge mu gihe leta ivuga ko igamije kugarura ubusugire bwayo no kurandura imitwe yose yitwaje intwaro itemewe n'amategeko. Iyi mirwano ikomeje kugira ingaruka zikomeye ku baturage barimo guhunga ingo zabo berekeza mu misozi ndetse no mu bindi bice biboneka nkaho bitekanye kurushaho. Abaturage bakavuga ko babuze aho bakinga umusaya kuko imirwano ibera hafi y'ingo zabo kandi kaba kenshi mu by'ukuri igakoreshwamo ibikoresho bihambaye bya gisirikare birimo ibisasu birasa kure n'indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje gusaba impande zihanganye kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu gihe cy'intambara, by'umwihariko kwirinda kurasa mu bice bituwe n'abaturage ndetse no mu gutandukanya ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ahatuwe n'abasivile. Nubwo hari ibiganiro byagiye bikorwa kenshi ku rwego rw'akarere bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, imirwano ikomeje kuba myinshi mu bice bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ikagaragaza ko inzira y'amahoro ikomeje kuba ndende kandi igoye. Umuturambye w'ibibazo bya Minembwe n'akarere ka Kivu muri rusange ukaba uzashingira ku biganiro byimbitse, kugarura icyizere hagati y'amoko atandukanye no gushyira imbere umutekano w'abaturage kurusha inyungu za gisirikare. Ni mu gihe imirwano ikomeje, abaturage ba Minembwe bakomeje gusaba amahanga n'inzego za leta guhagurukira ikibazo cyabo bakarindwa kandi hagashyirwaho uburyo bwihuse bwo guhagarika imirwano no kurengera ubuzima bw'abasivile. Mu kibaya cya Rusizi ho haravugwa deployment ikomeye cyane iri gukorwa mu by'ukuri na M23, bikavuga ko gahunda ari ukongera kwa advancinga ku bice bya Uvira mu gihe coalition yaba ikomeje ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri uriya mujyi, mu gihe kandi MONUSCO yaba ikomeje kuzuyaza kukurinda umutekano w'abaturage bo muri biriya bice. Muri Fizi kandi amakuru aturuka mu gace ka Rundu gaherereye muri Minembwe teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo muri Republika Demokarasi ya Kongo aravuga ko umukecuru wari ugeze mu zabukuru bikabije hafi y'imyaka 100 y'amavuko yarasiwe mu nzu ye nyuma yo gukorerwa iyicarubozo. Nkuko bitangazwa n'abagize umuryango we, ibi byabaye ku munsi w'ejo tariki 12 ahagana amasaha y'igitondo. Uwo mukecuru yitwaga Mukuza n'umugore wa Gahota, bivuga ko yarageze mu zabukuru hafi imyaka 100 ku buryo ataragishoboye kwigenza wenyine cyangwa se gusohoka mu nzu adafashijwe. Umuryango we uvuga ko ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, umutwe wa Wazalendo ndetse na Force Democratique de la Libération du Rwanda cyangwa se FDLR ngo zinjiye mu rugo iwe zimukorera iyicarubozo mbere yo kumurasa. Mu butumwa bwashyizwe hanze n'umugore we n'umuryango we murambabarira baragira bati, umukecuru Elizabeth Mukuza umugore wa Gahota utabashaga kwigenza wenyine kubera izabukuru yinjiriwe mu nzu n'ingabo za FARDC n'abazifasha barimo ingabo z'u Burundi FDNB, inyeshyamba za Wazalendo ndetse n'inkoramaraso za FDLR ngo bamukoreye iyicarubozo mbere yo kumurasa agapfa.
Ibi byabaye mu gihe umutekano ukomeje kuzamba muri Minembwe no mu nkengero zaha amakuru avayo kandi akavuga ko mu by'ukuri agace ka Minembwe gakomeje kumvikanamo ibisasu birimo n'ibivugwa ko bituruka kuri drone za CH-4 z'igisirikare cya Kongo byaraswaga mu duce dutuwe n'abaturage b'abanyamurenge by'umwihariko Irundu nk'uko nabibabwiraga muri Kalingi, byatumye benshi bahunga ingo zabo. Mu gace ka Kalingi ho haravugwa isenywa ry'inzu y'umuturage iri hafi y'urusengero rwa WTMC Park, ni ku muhanda wo kwa Revera Mugenzi Gatabana. Abaturage bakavuga ko rero ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'isenywa ry'imitungo bikomeje guteza impagarara ndetse no kwimura abantu ku gahato. Ku rundi ruhande haravugwa ko umutwe wa MRDP twirwaneho wageze aho ibi byabereye ugatabara abasivile ndetse ugasubiza inyuma ingabo bahanganye zirwanira leta. Ibi bibaye mu gihe n'ubundi bitero by'indege by'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo no hasi ku butaka bigabwa kenshi muri ibi bice ndetse no mu nkengero zabyo muri rusange. Nyemerera turebera hamwe aya makuru ari kuvuga kuri situation yo ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye hariya i Bujumbura. Ubundi gatanu kuri gatanu turakomeza kubana. Reka mbabwire ko ibintu bihindutse ndetse birahindutse cyane hano ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye, ni ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Mutese bigenze bite? Amakuru avugwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura aravuga ku ihungabana ry'umutekano ndetse na system zituma iki kibuga gikora neza zikomeje kugenda zicikagurika. Buri munota ibintu birahinduka uko bwije nuko bukeye. Haravugwa deployment y'abasirikare b'abakomando bo mu ngabo z'u Burundi, bivuga ko bagera kuri 350 bagejejwe kuri iki kibuga. Bikavugwa neza ko ngo nta minota 30 iri gushira, iminota 30 gusa ntabwo iri gushira hadakozwe icyitwa risk assessment, cyangwa se ubwo mu rurimi rw'ikinyarwanda risk assessment ni nko kuvuga ngo igenzura ry'ingaruka. Ariko ni ku ngaruka zibijyanye n'iki? Ni kubijyanye n'ubundi n'umutekano. Hari kuvugwa amakuru yuko kuri iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura hari gukorwa ibikorwa by'ubutasi bya buri minota. Bikavugwa neza ko hari impungenge zishingiye ku kuba mu by'ukuri iki kibuga cyaba cyaramaze kwinjirirwa. Bikavuga ko ngo M23 yaba yaramaze kudisconnecta amaradari ndetse n'ama GPS cyangwa se Global Positioning System. Biravugwa neza ko nk'ubu iki kibuga cy'indege ni mpuzamahanga. Bikavugwa neza ko hari icyitwa ngo Fire Brigade yihariye. Ni kimwe mu bintu ngo biri kwibandwaho cyane kuri iyi airport ya Bujumbura. Ubwo biturutse ku kirero. Ndagira ngo tubyinjiranemo turebera hamwe uko situation imeze kuri iki kibuga, turebera hamwe uko umutekano wifashe kuri iki kibuga, turebere hamwe amakuru ari kuvuga kuri iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura. Byatangiye mu ntangiriro z'uyu mwaka havuzwe byinshi, ndetse wenda reka twibande cyane ku byavuzwe ejo bundi mu ntangiriro z'ukwezi kwa Gashyantare 2026. Byari tariki 2 tubabwira ko hari indege ebyiri za Rwandair zerekezaga hano i Bujumbura mu Burundi, ariko biza kurangira izi ndege zigarutse inyuma ikubagaho zaburaga gato ngo zururukire kuri kiriya kibuga mpuzamahanga cya Bujumbura. Twabwiye imwe mu mpamvu yateye izi ndege ebyiri za Rwandair zavaga i Kigali zerekeza i Bujumbura zahatiwe gusubira inyuma mu ntangiriro z'uku kwezi. Byari tariki 2 ziteguraga kugwa i Bujumbura, ariko biza kurangira zisubitse kururukira kuri iki kibuga ikubagaho. Nuko rero birangira izi ndege zigarutse. Ibyateye ihungabana rikomeye mu bagenzi, byateye ikikango gikomeye mu bagenzi. Bikavuga ko byatewe rero n'imikorere mibi muri system nshya yo gucunga umutekano wo mu kirere yari iherutse gushyirwa kuri iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye. Bikavuga ko ngo hari system y'Ababiligi yakuweho, hari gukoreshwa ubu ngo system nshya y'Abarusiya. Ibi rero ni imwe mu mpamvu zatangajwe zatumye mu by'ukuri kururuka kw'indege zimwe na zimwe bigorana cyane. Mu mpera z'umwaka ushize wa 2025 havuzwe indege ya Brussels Airlines. Ngira ngo murabyibuka iyo ndege yari bworurukira hano Bujumbura Airport, ariko biza kurangira nubwo abo ku kibuga cy'indege bavuze ko ngo byatewe nuko ngo hari uburyo
mu by'ukuri ngo hari ibihungu byari byabayeho byaje kurangira iyi ndege yororokiye ku kibuga cy'indege cya Entebbe hariya muri Uganda, ariko nk'uko twabigarutseho iyi ndege bikavuga ko ngo yari izanye ngo n'abacancuro abasirikare b'Ububirigi ndetse n'intasi ngo bari baje gufasha igihugu cy'u Burundi ndetse no gufatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurinda umutekano w'iki kibuga, dore ko hari hamaze iminsi havugwa hagaragara ibimenyetso simusiga by'uko M23 ishobora kwadivansinga mu bice bya Kivu y'Amajyepfo bikarangira n'umujyi wa Uvira ufashwe, bikaba byakototera Bujumbura hariya mu gihugu cy'u Burundi, dore ko murabizi ko mbere y'uko intambara ya Uvira itangira intumwa za M23 byari byavuzwe ko zerekeje Bujumbura kuganira na Ndayishimiye ku ngaruka intambara ya Uvira izagera ku gihugu cy'u Burundi, ndetse n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura cyari kimaze iminsi cyifashishwa mu by'intambara yo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Hanyuma hakaba n'ibihugu by'amahanga nk'Ubwongereza, Australia ndetse na za Canada byari bimaze iminsi biburiye abaturage babyo kudakorera ingendo cyane hariya mu mujyi wa Bujumbura ndetse n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura. Reka twibukiranye mu by'ukuri iby'iki kibuga byo byabaye birebire cyane. Byagenze bite kugira ngo ibibazo bibe urusobe kuri iki kibuga cy'indege cya Bujumbura? Ibyagize ingaruka no ku ngendo za Perezida Ndayishimiye. Iyi ni inkuru imaze iminsi 2 ivuzwe, ariko noneho bukeye biba ibindi. Iki kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye cyugarijwe n'ibibazo by'itumanaho ngo biri gutuma akenshi indege zijya kukigwaho zihindura ibyerekezo. Ibi bigatuma kukigwaho bigorana cyane, bigatuma izi ndege zihindura ibyerekezo, bituma benshi bashidikanya ku mutekano w'iki kibuga cy'indege. Ni ibibazo ngo byagize ingaruka no ku ngendo z'abakuru b'ibihugu barimo na nyir'ubwite Perezida Ndayishimiye w'u Burundi, ngo kugira ngo indege cyangwa se ingendo z'indege zigende neza bisaba ko ingendo z'indege cyangwa se kugira ngo izi ngendo z'indege zigende neza bisaba ko habaho itumanaho rihuza abapilote ngo ndetse n'abari ku bibuga biba ubwo baba bayobora nyine babifashijwemo n'uburyo bw'ikoranabuhanga burimo radar na za GPS cyangwa se ama global positioning system. Uburyo rero bugatuma bamenya neza ikirere barimo ndetse n'intera ibura kugira ngo bahagere. Ahangaye Bujumbura byo wapi ibintu byanze. Ubwo abayobozi bo kuri iki kibuga cy'indege cya Bujumbura akavuga ko ubu buryo bw'ikoranabuhanga ngo bwatangiye gukora nabi, ariko ngo byatangiye nyuma yaho hakuweho ibikoresho by'itumanaho ngo byashyizweho n'Ababiligi ngo bigasimbuzwa ibyakorewe mu Burusiya. Ni kwanga ikoranabuhanga ry'Abarusiya ryaraje riburizamo iry'Ababiligi, none iry'Ababiligi ngo ryananiranye, iry'Abarusiya ryananiranye ngo bikumburiye rirakoranabuhanga ry'Ababiligi. Tariki ya 1 Gashyantare 2026 indege ya Rwandair yasubiye inyuma ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali, ubwo yaburaga ibirometero ndabona bavuga 6 ngo igere ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, bitewe n'uko itumanaho hagati y'umupilote wayo ndetse n'abakozi bari ku butaka ritagendaga neza. Uwo munsi indege ya Falcon 900 iyi yari itwaye perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo Faure Esozima Nyasimbe ndetse n'abayobozi bari bamuherekeje, nayo yahinduye icyerekezo ubwo yagiraga ikibazo cya GPS ijya kugwa hano i Bujumbura, bituma ihatirwa gukomereza i Kampala muri Uganda. Noneho ngo iki kibazo cyageze no kuri Perezida Evariste Ndayishimiye tariki 7 Gashyantare ubwo indege yavaga i Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yasubiraga i Bujumbura, kuko nabwo ngo itumanaho ryagenze nabi. Ubwo rero system z'indege zahuye n'iki kibazo ngo zahamagaye murambabarira ngo societe z'indege zahuye n'iki kibazo ngo zahamagaye ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege cya Bujumbura zibusaba ibisobanuro. Niki kiri gutuma bitoroha cyane kwifashisha iki kibuga cy'indege? Niki kiri gutuma tujya kugwa kuri Bujumbura airport bikarangira twerekeje Entebbe? Niki kiri gutuma mu by'ukuri tudakomunika n'abakorera hasi ku butaka hano ku kibuga? Niki kiri gutuma mu by'ukuri tudakomunika? Noneho iki kibuga bimaze kuba birebire cyane nyuma yaho M23 mu minsi ishize mu mpera za Mutarama ndetse niba atari mu ntangiriro za Gashyantare uyu mutwe watangiye ibikorwa byo guhabura ahaturuka indege zigaba ibitero ku birindiro byayo ndetse mu by'ukuri no ku baturage b'abasivile mu buryo bugiye butandukanye. Murabyibuka igitero cyagabwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani hariya cya Bangboka hariya muri Kisangani.
iki gitero cyahabuye cyane ab'i Bujumbura kubera ko cyakurikiwe n'itangazo umutwe wa AFC/M23 washyize ahagaragara. Uyu mutwe washimangiraga ko igihe kigeze ngo ibitero by'indege biwugabwaho cyangwa se bigabwa ku baturage biburizwemo, ariko habeho kugaba ibitero aho bitera izi ndege zitera ziturutse. Bisobanuye rero mu buryo budasubirwaho ko mu by'ukuri atari Kisangani gusa, ko ahubwo ni Bujumbura mu Burundi hashobora kuza kuba hagabwaho ibitero, kuko abenshi bahise batangira kwibaza batese niba Kisangani yarashweho ndetse ibibombe nk'ibi. Ntabwo bisobanuye ko na Bujumbura hariya biza kugorana cyane. Noneho iki kibuga cy'indege nta nubwo wenda M23 yaba ibikoze kubera ko bitangiye ubu ngubu, cyangwa se ntabwo yaba ikigabyeho ibitero cyangwa se ngo ivangire ariya ama GPS yaho. Mu by'ukuri ibitewe n'impamvu inganururo cyangwa se y'ako kanya. Ku kibuga mpuzamahanga cya Bujumbura, ubwo ni inkuru yasohotse tariki 7 Nzeri 2025 ivuga ko kuri kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura hamaze amezi hacicikana ingendo cyangwa se hakucicikana indege zahoze zicayo cyangwa se zigaragarayo zikoreye intwaro ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare bijyanwa mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi byakomeje gutera impungenge cyane umutwe wa M23. Bujumbura n'ibice byo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo nk'umujyi wa Uvira icyo gihe wari utarafatwa bihana intera ngufi, kuko kugera i Bujumbura uvuye Uvira bisaba kwambuka gusa ikiyaga cya Tanganyika cyangwa se ukambukira Kavimvira. Ni ibintu byoroshye cyane unyuze ku muhanda munini uri mu majyaruguru y'icyo gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero ingabo z'u Burundi n'iza Kongo murabizi ko zirafatanya mu kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 kuva muri 2023. Rero icyo gihe ntago zagurirwaga intwaro gusa, kuko zanahabwaga ndetse n'ubu zihanahabwa imyitozo yazifasha ngo gusubirana ibice zambuwe muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Bujumbura rero yaragiye ibindiri y'imyiteguro y'imirwano ku ruhande rwa coalition. Muri Mutarama na Gashyantare 2025 intambara yari yongeye guca ibintu, yagoye cyane ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi icyo gihe, kuko nibwo zakuwe iyi coalition yakuwe mu bice bikomeye byo muri izi ntara zirimo umujyi wa Goma ndetse no wa Bukavu, zihungira muri Uvira murabyibuka no mu bindi bice byegereye aho ngaho. Muri Werurwe 2025 President Ndayishimiye murabyibuka yatangije imyitozo ya gisirikare y'amezi 4. Ni imyitozo y'amezi 4 mu kigo cya Mabanda, ahitwa Imwaro, ahitwa Bururi ndetse na Mutukura, aho hatorejwe abasirikare bagera ku 10,000 biteguraga koherezwa mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aka kanya harabarwa ibihumbi hafi 29 by'abasirikare b'u Burundi bamaze kwisanga hano mu ntambara yo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Africa Intelligence yavuze itangaza ko muri uko kwezi indege ebyiri z'ubwikorezi zari zikuye intwaro zirimo rokete n'andi masasu ku cyambu cya Sudan na Tripoli muri Libya, ngo zaguye kuri iki kibuga cy'indege zipakururwamo ndetse zishyirwa mu makamyo azijyana muri Uvira. Icyo gihe Uvira bari bagikoreye ubwabwo kugira ngo bayirinde gufatwa n'abarwanyi ba M23. Noneho leta ya Kongo nayo icyo gihe yatiye indege za societe zirimo Service Air y'umushoramari w'umuhinde witwa Harish Jagtan ndetse n'eshanu za Mount Gabon ya Eli Akilimali Joseph tariki 31 Werurwe 2025 izifashisha yari bwifashishe izi ndege zose mu kugeza ibikoresho bya gisirikare n'ibiribwa i Bujumbura bivuye Kinshasa bikahava byoherezwa muri Uvira. Ibyo byose byarakozwe ariko bibi by'ubusa. Ikinyamakuru cyari cyasobanuye ko indege ebyiri za Ilyushin 2-76 zari zavuye i Baku zigwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura tariki 14 Mata n'iya mbere Kanama. Mu ntwaro zari zikoreye harimo iziremereye n'izoroheje nka RPG-7 machine gun za 762 mm ndetse n'izindi. Noneho hakavugwa intwaro zavuye i Baku hashingiye ku masezerano y'ubugure ubutegetsi bwa President Ndayishimiye w'u Burundi bwagiranye na Minisiteri y'Ingabo ya Azerbaijan muri Nzeri
Nzeri 2024, tariki ya mbere Nzeri 2025 indi ya Ilyushin kabiri yagejeje izindi ntwaro ziremereye n'into kuri iki kibuga cy'indege, ariko noneho zari zatumirijweho ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zoherejwe muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo zinifashishwe mu guhangana na M23. Impungenge rero zindi zikavuga kuba M23 ngo ifite amakuru y'uko ibikoresho byose mbabwiye haruguru n'uburyo byagiye biza tubibabwiyeho, ngo M23 ifite amakuru y'uko ibikoresho byose bitigeze bizanwa muri Uvira, ndetse ngo Uvira ubwo yafatwaga ejo bundi ntabwo M23 yigeze rwose irashishwa izi ntwaro, bisobanuye ko ngo zigitindikiye hariya ku kibuga cy'indege cyitiriwe Mekero Ndadaye. Abi Bujumbura rero bakavuga bati M23 ifite aya makuru, ndetse kandi ishobora ikaba ifite n'impungenge z'uko ibikoresho bizifashishwa mu kwigabaho ibitero. Murabizi ko uyu mutwe waje kurekura umujyi wa Uvira, noneho iki nacyo kikongera ikikango gikomeye ku ruhande rw'Abi Bujumbura. Ibyo kuba ikibuga cy'indege cya Bujumbura kidakora neza cyangwa se kitari gufunctioninga byatangiye kuvugwa. Inkuru wenda yaciye igikuba mbere na mbere yavuzwe muri Nzeri, byari mu ijoro rya tariki 14 zishyira 15 Nzeri. Iki kibuga cy'indege cya Bujumbura icyo gihe cyananiwe kwakira indege, ariko ntibyatewe n'ibura ry'umuriro cyangwa se ubwo ntibyatewe n'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi nk'uko byari bisanzwe, ahubwo byari byatewe n'indege ya leta y'Ububiligi. Icyo gihe Brussels Airlines y'Ababiligi yari yageze kuri iki kibuga cy'indege, ariko ntiyagwa mu mwanya yagenewe kuko amavuta yayo yavaga cyane. Abenshi bakavuga ngo iyi ntago ariyo mpamvu ya mukuru yari yateye iyi ndege, ahubwo M23 yari yamaze kumenya neza ko, bakavuga ko ngo M23 yari yamaze kumenya neza ko iyi ndege izanye icyago. Murabizi ko Ababiligi bakomeje kururukira hariya, hanyuma bakinjizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Hari abari Kindu muri Maniema ndetse n'abarwanya hariya mu bice bya Uvira, ariko bikavugwa neza ko M23 ariyo yatumye iyi ndege itabasha koga ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura. Noneho imwe mu mpamvu zavuzwe nyine mu by'ukuri ngo yaya mavuta, indege yari yabuze amavuta, ariko ntabwo ariyo mpamvu, dore ko byaje no kurangira umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ingendo za gisivile ku kibuga cy'indege yitwa Joel Nkurabagaya, yaje no kongererwa gukomeza inshingano ze nyuma y'ukwezi kumwe rwose, dore ko abenshi bavugaga ko iyi case ishobora kuza kumwambura amahirwe yo kongera guhabwa izi nshingano, ariko byarangiye akomeje inshingano ze. Icyo nshaka kubabwira aha ngaha rero nuko ibi byose, kuba ikibuga cy'indege kitari gukora neza, kuba ibintu bitifashe neza ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, biritirirwa M23 nk'impamvu ya mukuru. Mu by'ukuri ikaba ifite abacurabwenge bari kugira gute, mu by'ukuri ikaba ifite abacurabwenge bari kugerageza gukora iyo bwaga kugira ngo bigarurire cyangwa se icyitwa icyago cyava Bujumbura kije hariya ku butaka bw'urasirazuba bw'igihugu cya Kongo kiburizwemo. Nibyo ngibyo. Mbere y'uko mu by'ukuri nsoza iby'iyi nkuru, reka mbanze babwire iby'uko igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cy'u Burundi, murambabarira, cyangwa se ingabo z'u Burundi ngo zishwe n'inzara hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abasirikare b'u Burundi boherejwe mu gace ka Baraka hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, barataka inzara, bagashinja ababakuriye kuba ari bo ba nyirabayazana b'ibi byose. Abataka inzara barimo abo muri batayo ya 11 ibarizwa mu mujyi wa Baraka, ndetse n'abo mu yindi mitwe ibarizwa muri uriya mujyi wa Baraka wo mu burasirazuba bwa Kongo. Abaganiriye na Radio Publique Africaine cyangwa se RPA bagaragaje ko iyo bagerageje kwinubira inzara ibugarije bahabwa ibihano biremereye, ndetse bakabihabwa n'ababakuriye. Umwe mu baganiriye na kiriya kinyamakuru yagaragaje ko batubwira ko tubarizwa mu mutwe w'inyeshyamba. Uwo musirikare akomeza agira ati buri musirikare aba yemerewe amagarama 200 y'umuceri ndetse n'ibishyimbo, ikirayi gito ndetse n'igitunguru nimugoroba. Irasiyo iba ari amagarama 250 y'umutsima, ariko buri gihe basigarana icya kabiri cyabyo.
noneho yunzemo ko ngo mu gihe baba ngo banandikiwe umugati ndetse n'amabenye ndetse n'igikoma kuri ubu ngo aravuga ko magingo yabo batakibona uwo mugati ndetse n'icyo gikoma. Abasirikare b'abarundi kandi usibye inzara banavuga ko ngo bugarijwe n'umunaniro kubera kumara iminsi myinshi bajyanwa ku rugamba batarya. Bakavuga ko kandi ugerageje gusobanuza ngo amenye icyabaye bimuviramo gukubitwa ndetse no gufungwa. Uwahaye amakuru RPA aravuga ati tuvanwa ku muyobozi umwe tujyanwa ku wundi, umuntu wese ugaragaje ukutanyurwa arakubitwa akanoherezwa muri kasho. Abasirikare bavuga ko batigera babona umuyobozi wa brigade yabo uherutse kugera Ibaraka keretse iyaje kubaha ibihano. Abasirikare b'u Burundi bari Ibaraka nkuko bigaragara ahangaha bavuga ko bashengurwa cyane no kubona ababakuriye bacuruza ibyo bakagenewe muri uriya mujyi. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza yatangaje ko yakoze iperereza ku byo bari abasirikare bavuga ariko ngasanga ari ibinyoma. Ngizi ngabo zisabwa gufasha Tshisekedi kurinda umujyi wa Uvira, kurinda ibice bitandukanye by'Uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo no kwigarurira ibyo coalition yatakaje. Barataka inzara ndetse no kutitabwaho hariya mu Burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri iki kiganiro 5 turakomeza kubana. Ni News Lab TV, mbibutse ko aya ari nayo mahitamo yanyu meza.